ni igikosha. Fizo mundeba no ndimo hagati mu Kivu. Samuel burari koga magaze. Ewan. Ya bintu ni kurunda. Hagarara. Uwo ni wo mugina. Ndageze. Umuhungu wanyu rwose uzi koga wa mbere mu gihugu do. Uri hariya ni magazi do. Ari koga ajya ku Kivavuye hakurya iriya. Arayiciye do. Nayiciye mureba. Gitumira komeje. Ewana ndongeye curana na phone sanga. Nicyo bita ubuzima sha. Icyo bita ubuki. Ubuzima. Wongera kugaragaza ku nkombe, ugaragaza ikibazo. None se bahoga bagaruka. Iki nicyo bita pikiniki. Uri kuri Pikiniki. kuri iki? Kuri. Asenye tujya ngo sinzi koga. Fasha sha nanjye nogeho. Fasha nanjye nogosha. Nigurya cyatakaruka. Waje gukora iki hano ra? Gicisha magana cubira sha. Waje gukora iki hano? Umugabo turamubona ngo uriya yasize abandi. Uramubona? Araje. Araje. Reba hano bose baturutse. Ira hakurya niba muhareba ni aguvuye. Umugabo nguwo yarushye ari ku rurimi ruri hanze mu mazi. Ariko baransekeje mu kanya ngo hari umuntu ubizi icyokera ari kwidumba gusa. Mbese nanjye mfasha batagira ngo sinzi koga we. Oya nawe urabizi. Niyo bita kibaya. Giki? Kibaya. Kivusha. Ni Kivu. Kivunye. Ikivu. Icyo bita kivusha. Yewe. Hari. Dora amazi. Mwana kimwe cyamvusha. Gikubite. Ngisha bacita ngo iki? Kinyo cyambu yabuze. Wakita. Uyu disa tumwita kinyo cyambu. Kinyo cyambu. Ushobora kwicyura yazemo imirayi. Dora ubwenda sha.